Bağı neymişsin bağında mıkaçılık bu. Uşunday adamdı öldürüşüp, anan yok kılıp anam işin tövdet. Men narazımın. Akılına gelsin. Oradaki Japarov degen akılına gelsin. Kuday degen var. Oylabasın al. Sadır Japarov'tun oşun aytkan meni bolup attat bunun bari teң. Adam balası birlikte yetkindele eşterseni Kudaydı tanımay kalgan bolbuyt da. Atasının arbağı, apasının arbağı da urup ketet Sadırdı. Menin oyumca Almaz Atambayev'tin atı tarıkta kalış gerek. Çındık yok, tengdik yok, eşteki yok asır. Büt, tökülü jalgan, kalp, büt var oşonday bolup kalganda. Koşamatçı var teң. Prezidentten başlap emetkenge çeyini bar, Ak Үйдүн barlı koşamatçı olup ketkende. Suyunsa da, kaygırsa da, menin canım. Kança жылдан beri жашайсыз бул жакта? Men ösüm uşu жерlikmin, uşu jerde öskөp, uşu jerde tuğulgam. Mınake, Almaz, men berde gelin bolup turganda Almaz törölgön uşu jerde. İlgerteden beri turam. Mına, asıl 80'ge çıktım. Mına 80 jıl boldu tup tura. Анан бул үйдөн ошол мамлекеттин карамагына өтүп аткандыгы тууралуу маалыматтар жетти да сиздерге дагы, уктуңуз да? Уктум. Кандай кабыл алдыңыз сиз ушуну? Кандай кабыл алмак элем. Бул Кудайга да жакпаган иш да. Бул кандай деп сөздө жок болуп калат мындайды айтканга. Берде туулду, берде өстү балдарынын баары тең. Атасы, апасы ушул жерде каза болду мына. Анан эми бул заңгыраган бир 3 этаж, 5 этаж особняк болсо бир жөн эле. Эми бул Садыр Жапаровдун ошонун айтканы менен болуп атат да мунун баары тең. Эмнеге талашат бул үйдө эми? Эми өңгөсү бүтүп баары калып ушу үй калды буя. Алмаз того бүт ажыратты баарынан мына. Баарын алды, түрмөгө жатты, түрмөгө камады, жатат мына. Анын деле ак эмгегин баалаган эметкен жок такыр. Эми акыры келип ушул үйгө келип талашкан бул адамгерчилик эмес, бул айбанчылык да. Айбанда жасабайт мындай ишти. Бул төрөлгөн Алмастын бүт 5 бир туугандын төрөлгөн жери ушул жер мына. Мына. Ушул жерде чоңойгон, ушул жерде өскөн. Эми бул үйдү эмнеге талашып атат? Кандай эме менен талашып атат муну? Анан азыр эле ошол Алмазбек Атамбаевдин бир тууган иниси айтып өтпөдүбү? Бул үй анын гана жалгыз жеке менчик эмес, чоң атабыздан калган үй. Бул жакта баарыбыздын үлүшүбүз бар депчи. Мен да айтып атпайм, ошо балдарым бар ушул жерде туулган, ушул жерде өскөн, баарынын үйү да бул. Ушул жерде чоңоюшкан. Бул эмнеге балдардын эмелерин бар эле менчик болсо да үлүштөрү бар да берде. Анан кийин жана Садыр Жапаровдун бул кылган иши туура эмес. Муну дагы Кудай жакшы көрбөйт. Атасынын арбагы, апасынын арбагы да уруп кетет Садырды. Мынтип отурса. Ал бала дагы жаш бала эми. Бирдемени өс башта өсүп, бирдемени кылган жарат окшойт. Каргыш деген жаман да. Арбак деген жаман. Арбактан да коркуш керек. Мунун да ата-энелер арбак мына. Айылдын канча аксакалдар, элдер бүт мына Алмаз деп турушат, элдин баары. Жакшылык кылган элге Алмаз аябагандай. Ошо жакшылыгын билип Алмаз деп канча жылдан бери мына чуркап жүрөбүз баарыбыз тең. Чындык жок, теңдик жок, эчтеке жок асыр. Бүт төкүлө жалган, калп бүт бар ошондой болуп калганда. Кошоматчы бар тең. Президенттен баштап эметкенге чейин бар, Ак Үйдүн баары кошоматчы болуп кеткенде. Бирин сөзүн бирин жактап эле. Карапайым элди ойлогон киши жок. Такыр. Бирөө да ойлогон жок. Эми бул үйдү алат дегенде тикечасын тик турдум мен дагы. Ушул үйдү кандай себеп менен ушуну алат эми ушул үйдү. Алды го баарын эмнеси бар дагы эми. Рахмат. Алмаз Атамбаевдин атасы Сарсен деген бул жерде салынган эски үй экен. Эски. Качан салынганы мен точно билбейм. Эки коммунат кире бериши анан ушундай эле эски там болчу. Алмазбек Атамбаев ушул жерден туулган, ушул жерден чоңойгон.
Almasbek Atambayev'di enesi ayabay kiçinekeyinde oğrukçal bolup kiçinekey bolup özünçe ayabay enesi kanım gül degen bar bolçu. Ayıldan çıkan sulu sözmör mıktayal bolçu. Balam oğrukçal dep alıbakta bomda kiçinekey katsırlığa plitka degen yok bolçu balam. Oşağa tamak жазып, bomtu atıp balansın kişi kılıp çoğaytkan. Oğrukçal bolup uşunday bolup, anan oğrukçal bolup uşunday jakşı görgön balasını uşundup çoğaytkan. Anan Almasbek Atambayev uş yerde baldar, mına men uyumen tuşta katar turabız. Baldar göçede çığık at minip oynasa, çığık attı minip oynasa al, setka degen bar bolsa, hazır kuray başlık yok. Oşağın kitaplarını salıp alıp, çöptün üstüne oturup okutu. 7-8 yaşında Atambayev, bildin mi? Anan keyin benim koca oyunum direktör söyledi. Bu elimden oku atat boldu ki, el oynap tursa bul kitap oku atat dep alıp karasa, Mirova literatura, Tolstoy'dun, çoğun, orusların çoğun yazıcıların kitaplarını oku atıptır. Bul uydu mamlaketke alap salattır prezident. Oşo oyunlar kanday oşonu aytıp beren eje. Uydu alıp attır ortaga degen. Almasın o uyun. Anan. Oşonu al videle ayabay eski. Burun oşol Atambayev'den Sarsan degen atası var bolçu. Böyle boppos kirpişten salıngan fundamenti yok. Eki kommunatlı uşunday uy bolçu. Eskiligi jetken. Birok anda sanda gelip, baldar gelip, girip çıkıp turçu. Ana bu yerde kıyında eski olsa dağı gelip çıkıp atağız. Eneyiz üst yerde piste bağıp çoğaytmanda buluydu. Buza turgan eski. Anan oşantıp saktap turgan ene atağızdan kalgan üydep. Adam balası birlikte yetkindele eşterseni Kudaydı tanımay kalgan bolbuydu da. Al üydü alıp, oşol balanın eneti atası murun kutulganları yaşagan eken. Ana algan diyen ne kılat? Tuğra emes sadır azırkı prezidentin. Al üydü al benim ne kılat? Tura versin. Almasın jamandığın görgön jokpuz biz. Al. Uşunday mektepte altın medal menen bitti. Mıktı oldu. Uş yerdegi murunku prezidentler vakiydi masalan ayalı bilet, yenisi bilet dep ana akırın getirdi. Anan özü prezident boldu. Eldi sopsonun jasınakay turmuş kalıp geldi. Joluğusunun barın oңdodu. Mana joluğusunun bari asfalt. Bildin mi? Anan eski enataman kalgan dep busbay muzey katarında koyup koydu. Bu dağı enatasını sıylagan degen jakşı nerse de enatasını sıylagan degen. Bunu eskil güzele jetti. Anam prezident bolganda elibizdi barınten göçebizdim bari asfalt. Har bir uyda su, bar gaz kirgizdi, köp jakşılıklardı kıldı. Almas Atambayev degen mana bu İsrail'in atındağı mektepte bitti. Bu mektepte menin koca oyunum 15 yıl usul mektepte salıp direktör iskor bolçu. Almas usul bizim mektepten okudu. Almas nemis tilden berçiler direktör men koca oyunum. Kırgız til, orus til, nemis tilde suday söylegen. Men sabak nemis tilden beri bassam ele Almas partanın alından ele birde meni kara olturat. Anan keyin nemis jağını Almas turşu men emne dep ayttım desem tura kalıp oşol nemisçe men ötken sabagımda Osmoğuz aytıp berdi. Bundan bir mıktı adam çıgat. Almas jön adam bolboyt. Anan emne kitap bergen desem ol Kırgızstan'ın kitabı emes. Menin öz oyum. Özüm 84 yaştamın. Uşuq okşoğun akıldı. El için törölgen. Eldi kısmatın kılgan. Jakşı işlerdi iştegen adamdı saktap kalış kerekle de. Saktaş kerekle de. Bunun menin oyumca Almas Atambayev'den atı tarıkta kalış gerek. Bu köp nerselerdi iştedi. Köp nerselerdi iştedi. Oşunduktan menin oyum. Men dağı köp bilimim var. Men dağı jogorku bilimdiyim. Bir kança nagradalarım var. Boğuksuğun Kırgızistan'dan çıkan akıldı, eşti, bilen adamdı. Tarık'a yazıp, o şoğa jetkiriş kerekle. Al Antep tügül emne bulacak, emne. Bağı neymişli bağında mıkaçılık bu.
ушундай адамды өлтүрүшүп, анан жок кылып, анан кийин ушинтип атат. Мен нааразымын. Акылына келсин. Бауырдaki Жапаров деген акылына келсин. Кудай деген бар. Ойлобосун ал. Кайда жүрсөң, кайда болсоң, мени менен жүрөгүмдө, көңүлүмдө ата мекен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным. Seni menен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мерим төккөн көздөрүндө, бабалардын унутулбас сөздөрүндө. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным. Seni menен ата журтум Кыргызстаным. Seni menен ата журтум Кыргызстаным. Сүйүнсө да, кайгырса да